Tema maing gay was yani. Onko na Radio Mulanto Wata San Francisco. May kauti kenda vatabay.
bakarua nambula au ndonuya meu bakale suya tale no murarawa lemuna na utomo na yelomu tatau na kabeau meu carona eu tongu meno mungana marau que eu le suba bakarua nambola awandonuya meu bakale soya tale no murarawa le tukana na utomo na yalomo tatau na kabeya meu corona e utongu meno mungana marau tabatale meu nakaya kani samaletiau que matangi se tarawa que le amo bosotiau que eu le suba bakarua nambola awandonuya meu bakale suya tale no murarawa le tukana na utomo na yalomo tatau na kabeya meu corona e utongu meno mungana marau tabatale meu nakaya kani samaletiau que matangi se tarawa que le amo bosotiau que le suba bakarua nambula au ndonuya meu bakale suya tale no murarawa lemuna na utomo na yalomo tatau na kabeya meu carona eu tongu meno mungana marau meu carona eu tongu meno mungana marau 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 meno Di sambula benakana turang na maramana dhorobu nungone lewa keike muni rangone sai kwengo na nonde rongo e na mbongi ni kua. Raida na matavila wa ini rausanga ni dhala kombaini marama keingilio. Rasa adambula mai na wekanda karangole ki Israeli. Nama kitigo e tolu na dhangi lamba me taramai na nonda banua.
kunia na matawilawa ini rousanga ni dala na Prime Minister Wadhengu Vorenge Mbaini Marama ke na Commissioner Wadhengu Ituba Wawa ko City Beningilio na vuku ni dala rombeita kitiko kina. Na Prime Minister Wadhengu embeita kitiko nandona dala ni nona wakatani takana le wando donu. Na nona tukune Beningilio melako tani mai na vivanga ngai ma USP. Ka repoteta kikina CID na chula ini rondo lutini kadiwa. Kila kasamita kini katini gali manisinga ni vula ko chula i rondo lu rusunga vulu. Ni aborota na director ni CID seru pepeli neili ko na commissioner ni obisa na ngono ya ko ngilio mesa taruvi na be vangangai memberliti USP na be kara sotava na lewe viti kara tiko boli ma Israeli na non robe bolo to Israeli ke Hamas bagabuna na non da marota kana mbula sautu nda sotabutu na Pasifika ngona bika rosia na wekanda era role sumai na rarani wanga buka mainandi na matakani kwa na ivalu ya tiko ma Israeli era tiko me Jerusalem ne mataini lako ya ni viti na songo ni Feast of Tabernacle e varita na kavetani ni Fiji Airways ko Richard Yuan ni nonto buka takama na Fiji Airways na maliola la baka ivalu ni Israeli mai Tel Aviv ki Hong Kong e sanga ni semba undo na buka e se vaduroti memba utoto vatana kena ongo. Andra vinaka, vina wale busara na vikinda vaki tiga na mataka vinaka ni sini kuwa e viva kurumbuita kisara kimsenga namaka na vikinda vaki lebo baga dorni kuwa baga bonua baga matentu talanga na nema mingole mais. Sa andora kali abu na marau, saya tumbulu mai. Tornya wendo na marama journalist na Jerusalem Post. Sa kima mi cheki noti mai Tel Aviv. Oso tu vango na wanga bu narano wanga bu kami Tel Aviv veira so sa singa ruo singa tol nor isa sinra lo ronda bu nor lo mikina ken saka cancel na non flight kima melau ngai ni check in sa baro sartu me durna bu ni security sa tangir telefon indo na marama indo sulewan na number telefon ni tarunya usar rongo da ni ngole chuku mai na Fiji Airways me ka skim ni obango sarayo o kila ba da ngole ma utu no bango sa bo sar ngai rone ya wongo betawi ke Tel Aviv pateke membango murid chuku na app pasarango kwa this is a miracle flight viva kurumbuita ko bango indina bango sa sengalanga ni miracle flight me kima milango akino kima minakauta mai sarlo ko talchunga kine so mane vi matnitu puersa sing ni lagora non robunwa kima misa kautira talchunga go ibiti merengali so sanga mai ibiti kina vi bonwa so na non robi matentu merengol rechingor law sa mane Philippines law mai Canada mai Australia New Zealand Amerika era tuketongo karena ngai mesango meranga mai bukai ke kina nondra vivono tele ndora kamarutak aro tombo ulo talanga merto na nonda ngoni buli ko asuli vena skola si vena lagi buli na tambani tete lechinga tolu arto bonto talchinga mai na wanga boga ke mongole mikino ke babni bena kataka na nonda matni tu babni bena kataka talanga na Fiji Airways ke rato na flight crew na kapitani rato na pilot ke na vengarabi en na nondra yalo nganga en na ngau nango na ngau na rasa baga suka kina na ve wang company wanga bogole mengai tau yani na Fiji Airways e ka baga diri lolo mananga na kimsa tu kina wawa tu kimsa reida ni sa tau yani na Fiji Airways lako na kai la e na lomo ni departure lounge ya ni kimsa reida sa tau yani sa mai kela sara ke me lako man ravi ene lololo kene tini ngau kerea ko bini binakata kana turanga Prime Minister ni abari te kibiki to na bukati ko mai na Prime Minister ena may bitabak nito na numa ni nangole nga may ni mata binaka may ni mula binaka binakabalim ni kalungata yo senga tu ni kilay ni ndo na bingarabi baka bono baka turang lebu e baka ruta ka na matinitu na may natamata kito ke nabibasa kibat kay naturang na tuy nandi turang na tuy nawaka bat kay naturang ni nonda to banwa may bakay turikin ando na bingarabi langi-langi na matakayenday natol na kaloko di yan rato may natol na kaloko na matakalilay kaya baka binibinakatakikinan turang Prime Minister na non-realo binaka mera may nanuma may kimami may taba kaya kimami nang ulit tumay inilako may nabunot tambo ng gele tambo bikima may bakalong at takikinan na matakanikuwa pinawali Arato sa bola-bola na songo-songo na sodalpa kibua na turang na Prime Minister Seteveni Rambuka nonroto labeta takiti kumai na kawai kena nonroto dhonga wa kau na wa tutu me tumbu na isau ni liba-liba
kana buni bola liu ni songo vilia me takayawa niongo na kauta tale mai na idholodola kivira tiko ra na kenri sau ko takayawa ni ngonongo ratou sa vaga soku muna tiko na non rasaini na leoni vonua na kana dhongai na vaga tutuongo sa solio ti ono na milioni na dola me vagande ni mboni sinilisi veira na itau keningele ka teitiko kina na paini mai sulia na labongo na minista va tawa ni vikau kenangoli ka minista ni tambongo ni keningito ko chese saukuru ana nona sigotiko kina volleyball liu ni Fiji Pine melo toka ana singa na noa va bene taka ko saukuru na non rapo sota tiko na itau keningele bang matataka ko saukuru na manding sa waro tu wibera na itau keningele na vale ni VOC ni company ka vaunge tira mera vaga tulo wa vaga dondonu membaleta na non dondonu kure ni sabang bimbi takira ti na itau keningele na matani tu ni va kasamataka na non na vueta na matani tu viwa sanga buluka viwa poindi viwa wono na pasende na share na itutuku mai na tambana ni nraki na nonda vanua ni na rawa ni na lako dhurumatiko na nonda vanua rua si tolu na dhangi lamba na vula i dhangi lamba ngo ronondolu rusanga vulu katulu ngoe na nonda tu usawari taka mai nikua na tambana ni nraki na madhala ni nonda tu bata iralango membaleta na vula i dhangi lamba ni ronondolu rusanga vulu katulu kina ronondolu rusanga vulu kaba kana ngole tiko mai na Novemba ni ambaki ngo ronondolu rusanga vulu katulu kina everele ni ambaki mayongo barita kare ministeri tambana ni nraki ro Filipe Tuisawau mai na tolu na dhangi lambango ni ndua serua na rawa ni tarasara ni na kena kukua ni vagadada na kena vagatangi ngende tolu se na category 3 se na rawa ni na tosdagsara na kena kukua Samai tabo na National Disaster Management Office sen NDMO na madhawa ni National Disaster Awareness Week ni ambakiongo tukuna na minister ni nraki visa usakia sindi toka ni materi tu esana daga paga bola kasara kir na business ndo bitokoni ena kana bunu takina bimbi ni vaga rau kina nraki visa kuria ni mbimbi na kena tabo dina tuongo mbaleta ni na marro na mbula ka valele taka na vadalaka kana tarada ke talenga na tiku raramba me kaukawa ka bande taka na nonra tiku binaka na tamata yandua ke na be tiku di sambula binaka tale mai sai kwengo no nonde rongo ningito sakilande ba kirandoni be baga tabuli ni dange ko ser mai mbai na yalo esadrumira na nonda toni bala ni saroro tiku mai na singa mera una vingen rabu kina kena tim ni England na kota final ni Rugby World Cup na sota ke England na kota final ngo na lora ini na duindui bolai lai mai na timi karawa sota na rona bula Saudi mai tukenem endo na ngona vinaka ngo men na sota kina na timi ni viti ke na ndo na timi veira na timi rongo na nondo burura na Rugby World Cup ertou na sanga ba koukoua na timi ni England me ertou na yanravi levani mbotia na buku ni breakdown kede na ngona ningito ana ndondonu wana timi ni viti me na marro na polo ka ngaro na nondo tui baro ningito vambimbi na ngona ni breakdown sauti ngo rusunga bulu kapana mbaki me na ngai sota kina na timi ni viti ke England na Rugby World Cup karawa singito sara na tiniga dio sunga bulu kadiwa ia nanganga na kota final longo esa na isebu ni ngona methambeta kina na timi ni viti na semi final ni Rugby World Cup na rao ni na sarava na ngitongo na tulu na kaloko na mataka ni moniti na Fiji 1 arto mai dingo mana kemba ni timi ni viti ndo na ngiri ve sem matavesi na huka ni Flying Fijians kala ki barete ki ni resamai pakadingo na nona itumbu turanga ongai karo ni ngau na meado kina kemba ni timi ni viti na vei kaungu na rona ngau na duindui na nona ramai pakadingo na leo ni vuvale ni ndongito ni Flying Fijians na ngau na era lagotu kina kina mbuda ni vingarabi pakandongito kina Rugby World Cup esanga ni na tiki ni bako ko yang utu ni ko sem matabesi na nona sango le England mela kireda na nona vuvale ka sesanga tigo ni madale na ngonongo na singa na liu stali kina kemba ya rasa suletunga na le ni timi na non rabos ni be vodingui kina vuvale ne matabesi na buku ni solenga koto na ololo ni rarawa na ngonongo
Ongo endo na ngauna vinaka ni nona vuli ko vilibe miramira ni oti va na sotchota ningito botumbo na sotchota ni Rugby World Cup. Endi na ni ando bir na sember ni daramaka na singleti bulabula etugo ko miramira ni sa vuli da sarai lebuna ka ia kebaka na solibua endo na ngona mengito kina esa tuwarau mena sulia taudoko na nona mbula. Na wasota sa ando na tikimbimbi ni mbula ni vilibe miramira. Na sota ni Rugby World Cup ongo. Sembera ni ndingi taki ia inu taki ni na yado mai voto tolo na kena ngauna. Lebu na ndobe toko ni burubura era tukuna tiko ni karoni non timi tali taki na Rugby World Cup ongo na timi ni viti. Kabunga sara resanga ni tali taki na timi ni Englandi ia tukuna komirimira ni vei kawaya era vaya lunganga tigir tukin na timi ni Englandi ena mua ni madongo. Tukuna ko miramira ni sanga indua nandoni bebaka tabuli di totoka ko Simon Rewalui ka sabukira merakilana bimbi ningi to ragavi ena ibaka tange ninge ndiongo saboti ko merto nandarama kana singleti bulubula ko vilibe miramira mosi tungiri zurela tonyatama ke kalabeti rabubu ia esa kadibaka ko Simon Rewalui na le ruso bulga tulu ena mataka ni Singapore. Na final lebu ni Skipper Cup era una vengen rabu kina na timu ni FMF Suba kina Rusta Nandi ena mbongi ni mataka ena rara na HFC Bank Stadium Suba baritaka na operation manager ni Fiji Rugby Union Tiko Matawalu niongo matai nguna me waidhuri kina nangitungo ena mbongi karto vatarati ko na matangiringiri na 9 PM Ben. Klan iyo kanji na kiti chunguri jina kiti chunguna tuku salah chuka na flag ngombe kana mateni final wa dur na bongi ini Skipper Cup mateni banga ni final me segini sun iyo klan na lebu na ulama tar na buni kana sinu bambo cicu ni tu ya iyo sabi apa banti cicu kita tu na matani sinu kuah be banti kita tabir na lebu bonur waro cumai sengan jina cicu ni somina kina ngito lewe abitu erto savaro tako tine timu ni Fiji Airways a Fiji Sevens na nono to tango makatale na metali kola na Olympic Games na mbaki mayungu erto tiko mai namusi na ngono na timu ni biti meralaki bangangado takana kena biokani kerna leni bono makia mebaka ni randa undua na kena ndau ni betokoni eto kuna na operation manager ni FRU tiko matawalu ni erto savaro talitunga na timu na buku ni sochota ni HSBC Dubai Sevens kana waidoriti kana bula ko Disemba. Kuna ko matawalu nirto ba mureti kuna timilo yabi tuna nguni salanga e baro tegi kena na Flying Fijians ana nrto wango le kitabe uni. Esa reda uti telanga ko Golens na ndongito merna baro taki kina Olympic Games. Ana waidoriti kuna Dubai Sevens ne karua kini ka tolu ni singa ni bula ko Disemba ana mbaki ngo ni mberati kuna ngito ni Olympic Games ana ronondo rosanga bulu kaba. Esa mai kadiba kana ndoni beba tabuli dini Vodafone 15 ze ino kemali na leo rusanga bulu katolu na nonan dongito merna bai tabi ana matai ningito ena World Rugby Women's 15 ze tier 3 tournament kana bai doritiko mai Dubai na timu yangu ya waka kina erua na ngone lewa bu ko iba sawira ke mai New Zealand ke una isi lalambalabu mai nanrunga karona ngito tiko ena sota ke ina timu ni Colombia. Ena ya tueliu toka kina ko ana Korvata Karolaini na isiawa huka mbitila tawake. Ena itutu ni loka era una toka kina ko Dorin Narokete ke mereoni na kesa. Ena itutu ni flankers number 1 merebesi ofa Kimalino number bitu Sulita Waisanga. Number 1 na kapetani Sereima Leoningila. Ena itutu ni halfback seta itare lumu first 58 Jennifer Rabutia. Ana tutu ni winga rona toka kena ko iwa sawira ke andi milenia. Ana namba tini karua bani are tini katolu merwa idhumu fullback Luisa Tisolo. Arona sota tiguna timu ni Vodafone Fiji ana 15 kena timu ni Colombia. Ana ndona kaloko na mataka dha ni Singapore rombuka. Ana rauni ni nasaraba na ngitongo ana Fiji 1. Kina netball samai vadabari na matay ni wabo kini Fiji Oza Quaid Series na kina mata team ni Australia na Blaze and Thunder.
kartu anganga kina na mbung na Vodafone Arena main ruka na Fiji Black wana timu ni South Coast Blaze ana kai ono sunga buluga tolu kelim sunga buluga dua ka mainganga na Sunshine Thunder be Fiji Blue ana kai vitu sunga bulu ke wasanga bulu kawalu na soto tongo e wata ni nondo tu baru takina nondo ngone lewa kina sota ni Pacific Games ni ambakiongo. E na buona ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua e rauni buka dingo ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na itigina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabi oka kena coleslaw surua chutney gela ko patana kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rautala ngani rutoli dili butaka ne ke mukatalo washing le busa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemudo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda watama Nada besar mata bebuli kena dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta nagkatil kabitu ni ako sita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna kami ngaya kena magal ngaya salah ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara palilai in time sarangan mai so tan tali warga tele tunda warga ko tunggo o sa lo ko dengo kam binatak na kambani binakang ko na heritage link ni no na binaka sarangan sengat tali to na kaya pakatara tutu na kena baka na kena pepo wog dito ta kami so mi na kila kena timber na vaka sing tu bi kena ila buli waya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri paling bula kaki na kar taka kondo na insuang Baya sarangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondo nga e so mo na claim na lo manurusang bulka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolisi gaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina was seva walu bandu wa tolu walu lima ena kena itutu kumatenilay. Ay, kemo do bakando tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemo daw tinika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Daw buli may be. Oi, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May be? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngolit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Mulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani Nongo itau Sani ko nongo seni tau
sarui vosa fikonga endela nilokuyara nadava sofimbeka kotanga ya taka nalenga kede neita mamu aumbolea meudolata nalenga kede neita mamu aumbolea meudolata nongui tau sai kono kuseni tau tau namata weri momo sindinga saraveiau Kakau asivina no mui vakarau Ena no munida uyalo mamarau Ena no munida uyalo mamarau Corolla kake de sarana no guva kambauta Ebuku muninga isa no guro sivula Momo sinia no gua uvia tukuna Ya toto lo mandaga isa no darunga una Ya toto lo mandaga isa no darunga una Nongo itau sai kono kuseni tau tau Namata weri momo sindina saraveiau Kakau asivina no mui vakarau Ena no munida uyalo mamarau Ena no munida uyalo mamarau Nungui tau sai kono kuseni tau tau Namata weri momo sindina saraveiau Kakau asivina no mui vakarau Ena no munida uyalo mamarau Ena no munida uyalo Turu kena marama turu kena ngoneleo na matilo na kampani mai serne Australia weekend da kabde bing rabin tai nongui tau sai kona nogu seni dau George na ituna sangalau bakatala kina be Joe Chang sengul de batala kino rei funga wai weekend dona matilo lo kilai lebu sara en no de puno lo mani bichi mai serne na puno tondo lang serbuli kina na matilo lo ngo madi dio sangapulu ya tamana rono ndolu nda po bibina ka ni katuni po bibina ka tuan tomorto raun inda bakar rongo tu na biya kabi tu sarangona ibi mamando du weekend tu lo kalok do bibina ka ni sarongo raun ni rongo katuni mai na non da puno lo mani biti anda mai bulongo tiuki na kabi na ni ku to rongo bidang go bi kita bagi matanga weekend turang na maram da weekend ngone leo bakatala kini bikim lai bakatala kini bi irna biyo kan rasam sung mai non da puno lo mani biti kini bi wale turanga
sana tini kapai no bonua ni bulu benak na siama tu menabi korro baga viti baga talakina na kena vi korro ni taka siama tu baga maina no muni poli polo polo ngono go sa baga dur chukina taka baga bidu benak tak chukina no muni ngu na ngol chuki buli rangone iso baga ngone ar chuki bale maybe headache bale lai chuki buli ngai bale ngono go se oni siamo chumbe kamai no muni tolili bagi to okay tolili so mi lombe ngani basi so be gara ponto wanga tu na ngono go ni siamo tu mai be kala buru buru lebo technology satu so ikende tu lebo na bikanda sabor ngota bikinda bagi tu ni bikimni no bulbe na ken marau na Washington ni radio bulun do bata ene ken studio San Francisco na kabi bin grave tin no to bitokani dan ngai tabo tigo na bitu na kaloko na makamani robitan lo bat ki polongireti o ya na non de biti en sibina lima le tina miniti na kabi bin grave tin tangi na maka to mai na kenoya na ngono matagango sa uchi non tarongo tan irong mai non to no moni bichi the next big news la tungo be news network le lebu o ya na bi kaya to mai Israeli na no sa te bu da bulungo di chuka na no na sulia tu mai o ya na dua tale na situational update na no na talo no chuka mikina o ya Lieutenant Jonathan Corricus do turanga ni balu ando bulungo di kenda chuka na bi kasa ya to chuka mai non rapi bulu tu ngongo o Israeli vata kirto na matilolo mai do bagandundile na Hamas na ngonongo ya dari riang satu bakar utal tu Lieutenant Jonathan Corricus turmay na Israeli Defense Force FB batin doon na situational update and doon na ngaw na leka sa ochi darongo tamatani vida kana minitsi darongo ta nabi kasaya to sarchunga mai Israel na ngonongo kena kasata kabuti kena mati balu sangay mersongolati orto na mati lolawa na Hamas. Shalom everyone, Lieutenant Colonel in the Reserves Jonathan here. We are live from Tel Aviv and I would like to give you our daily update about the situation. I know that many of you around the world, our followers, want to know what's happening. You're hearing things coming out of Israel, perhaps you're seeing stuff in the media or on your other feeds and you want to know exactly what's happening on the ground. That is what I want to give you here. We have a map and I will show you a few things on the map, the situation on the ground. And today we're going to focus on the situation around the Gaza Strip, recent discoveries of the Hamas atrocities that are now being exposed to the world. We'll speak about that. Then we'll zoom in on the Gaza Strip, tell you a little bit about Hamas's infrastructure there, what they have above the ground and below the ground, and some stuff about what we've been doing over the last 2, 3, and 4 days. Then we'll jump up north and we'll speak about the Lebanese front and the Syrian front. Hopefully all that will be tied in about 10 minutes, and I'd like for you to stay for this entire talk. Let's begin. So as you can see on the map, zooming in on the state of Israel, and we're going down south, looking at in greater detail at the Gaza Strip. Here's the Gaza Strip, and the first place that I want to go, which is today really the talk of the day, is the Israeli kibbutz called Be'eri. You can see it here in the middle, in the center of the screen, Be'eri, B-E-E-R-I. A small kibbutz about a mile from the border. Here it's zoomed in a second I'll show you how close it is to the Gaza Strip. This is how the place looked before the morning of Saturday, October the 7th. This isn't, unfortunately, how it looks today. All the houses, almost all the houses, were either destroyed or burnt. All the greenery is unfortunately gone, either burnt or uprooted, and much of the beautiful infrastructure in this, what used to be a peaceful community, is no longer as it was. Today, international media were given access to this place, Be'eri. As you can see here now on the map, this is where Be'eri is, and this is the border with the Gaza Strip. Right? And if we zoom out a little bit more, we can see that it's not so far from the city of Gaza. Be'eri is here. Here's Gaza City. Most of the terrorists who invaded in and eventually attacked Be'eri came from the eastern outskirts of Gaza City,
Sajaiya, and a few other neighborhoods. Surely they came from the south and even from the central parts of the Gaza Strip. What is important is what the Hamas terrorists did inside Be'eri. Today, many outlets of the international media were granted access. Reporters went in to this community, and I heard a seasoned, salty international journalist, a war journalist who has been to Ukraine and many other battlefields around the world. He walked around Be'eri and saw the sights, saw what's left of the houses, smelled the smells that are still there in Be'eri, and listened to some of the stories of the soldiers who came there as first responders and who actually fought in the kibbutz and were able to kill the many countless terrorists who came into that kibbutz in order to murder our civilians. And what he said is that it's the worst thing that he has ever seen. And this is a person who works in war environments. What was so bad? The reports coming out of Be'eri are of civilians with their hands tied behind their backs that were executed, of children whose bodies lay shot and mutilated on the ground outside of the houses, of families that were burnt inside their houses because Hamas terrorists couldn't get into their safe room, so they burnt the house, causing them either to burn inside or to suffocate, and countless, about 100 Israeli bodies being picked up in body bags and taken by coroners to be brought to a central facility in Tel Aviv and then for proper burial by their loved ones. Those are the experiences coming out of Be'eri today. Another testament for the world to see the barbarity, the cruelty, and the inhumane, monstrous activities of Hamas here, and again making it so abundantly clear for anybody who had any doubts what it is that we are facing and why we must take urgent, strong, and decisive action against this terror organization. So that's the sad story of Be'eri. Yesterday, the world learned firsthand about what happened in Kfar Aza, another kibbutz about a mile north from there, and the stories of atrocities are similar. And we spoke about that yesterday. The numbers are chilling. We are talking about together in these two communities, Kfar Aza and Be'eri. Kfar Aza and Be'eri, together more than 200 dead Israelis were found in these two communities. And Be'eri used to have a population of 1,000 people, about 1,000 people, a small and close-knit community. More than 100 of the people who live there are today gone. And that's without factoring in many of the kibbutz members who have been taken hostage and dragged into Gaza by Hamas. So those are the two events or the two places that the world learned more about today. So whenever anybody asks questions about why is Israel fighting and what's this all about, two very good, sad, extremely sad examples to answer that question is Kfar Aza and Be'eri, because those are two places where some of the greatest, darkest atrocities were perpetrated by Hamas. If we'll zoom out a bit and have a look at the entire Gaza Strip, we have Gaza City in the north, Khan Yunis, a larger city in the south, and then Rafah here, the Egyptian border, and this here is the Sinai Peninsula in Egypt. If we zoom out and look at this area, then all of this area has sustained quite a lot of attacks from the IDF, from the air. We have been targeting Hamas infrastructure, which is scattered all over the Gaza Strip. There's not a single location in the Gaza Strip that isn't fully packed with Hamas infrastructure. Let's zoom in on the city of Gaza. Here you can see the city of Gaza, the center city, and a few of the more important neighborhoods. This area here is the Rimal neighborhood, which houses many of the homes, offices, and command facilities of Hamas seniors. Many of those facilities are no longer there because we struck them, because they belong to Hamas and they serve Hamas's military purposes.
And similar stories in other locations around the Gaza Strip, in the city of Khan Yunis, as you can see here in the central southern part, and also in the area of Rafah. By the way, Rafah, this area here, this side is Egypt and this side is the Gaza Strip. If we could provide you with an image that penetrates the ground and shows you what's underground, what we would be seeing here is a network of tunnels that goes from the Egyptian side to the Palestinian side to Gaza. That network of tunnels, smuggling tunnels, is how all of the weapons got into the Gaza Strip. It's something that we need to remember for the future. So what's been going on in the Gaza Strip and the current situation is that there's been quite a sustained aerial campaign. We have struck many targets in the Gaza Strip. All of the targets that we are striking are military targets. Now I'd like to say a few things about that. You may have seen footage coming out of the Gaza Strip today, and it looks bad. It doesn't look pretty. Lots of destroyed buildings and lots of destructions. Basically looks like a war zone. Now, for the untrained eye, for somebody who doesn't know what all of this is about, you might think that these are civilian buildings. And you might wrongly think that the IDF is striking civilian facilities. Not so. Hamas uses civilian infrastructure for their military purposes, and this isn't new. They use, instead of having military bases and locations that are proper military perimeters and locations, Hamas chooses to act differently. They use civilian buildings, they use civilian residential areas, and they use other buildings that don't look military, but they serve military purposes. When we strike them, we know what we're striking. We're striking military facilities. For the untrained eye, it may look as if it is civilian infrastructure, and this area in Gaza is unfortunately full of it. Let's zoom out. Around the Gaza Strip, in most of the locations here, just to the north, close to Kibbutz Netiv HaAsara, and then close to the city of Sderot, where there were many Israeli casualties on the morning of the 7th of October. And all of these areas, there are now lots of Israeli troops, reserve troops in tanks and armored personnel carriers, APCs, and other military vehicles, gearing up, preparing, and getting ready to execute the next stage of Israeli operations. All options are on the table. I'm not going to commit here what and when we are going to do. I'm just saying that there's 300,000 reserve soldiers outside of the Gaza Strip, and they are getting ready to execute the missions that we have been tasked by the Israeli government. Quickly, let's move north and say a few words about what happened today along our northern border. So I moved to the north, and we are now along the northern border. This is the border between Israel, the city of Haifa here, Lake Tiberias or Kinneret, the Sea of Galilee here, and then the border between Israel and Lebanon is this thick line here, and then Syria in this area. Today, Hezbollah released a video where they are proud of the fact that they fired an anti-tank missile towards Israeli soldiers. They released a video today. The attack was yesterday. There was a wounded Israeli soldier. There were also many alarms today that went off in northern Israel. Practically all of northern Israel, the alarms in Haifa and above, we had alarms going off. That was a result of a Hezbollah UAV that was active in the area, and what appears to have been a malfunction in our alarm and alert system. Israelis unfortunately were called into shelters. After a short review of the incident, we understood that we could safely sound the all clear, and Israelis went back out, and we are of course looking into how it happened and to make sure that it won't happen again. The important thing is that the systems are ready and that we are monitoring closely along this border each and every movement of Hezbollah, looking what they're doing, and of course preparing on our side for any type of aggression. Worth to mention is that in the Mediterranean, somewhere here, is an American battle group which has made its way over to our neck of the woods at the direct order of the US President,
and they have carried very important messages to the region, messages of deterrence against any of the other Iranian proxies in the region. The US president said basically in one word, if you're thinking about attacking Israel, don't. And I think that's a very succinct way of addressing the situation for the benefit of civilians all over the region. So as we zoom out and summarize, I'd say that we have 3 active fronts, the main one being the southern front in Gaza, and we are looking vigilant in the north and following events closely on the Golan Heights on the border with Syria as well. We are now nearing the 6th day of this war that was forced upon us. We are preparing ourselves for the next stages of our activities. We have struck a lot of targets in Gaza, and we will continue to do so using the Air Force, and we are preparing ourselves for the next stages. There were minor skirmishes in the south today, less than the day before, and that's always a good sign, but we know and understand that this is a long process and we have to be very vigilant in the south, because both Hamas and the Islamic Jihad continue to try to get across the border and to threaten Israeli civilians. I hope you find this useful. I hope you like our content. We try very much to bring you a daily summary of what's going on so that you can be informed and understand the complexity of what's going on, where Israel is, what we're threatened by, and what we're planning to do against those threats. If you find it useful, share it with your friends and make sure that as many people as possible see our content. I thank you for watching and I wish you a quiet and peaceful day, and thanks for your support. Tura kena barama da ruke na leo da barro chigabe Lieutenant Jonathan Corikas ndora turanga ni valu ma Israeli no sile chiga situational update na bikaya do tu ma Israeli ena ngona sarnga enda to vital no tigo sabato weekend rates are going viral weekend tinika tolu na miniti me vana kaloko ena to salika kamburaki vagabubale o ya na radio mbula ndua vata me ko chikenda rubata mai na dhawi kalawa ke Mrs. Titilea na itini wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu ulu tanga ni tosu kiliu wei waka ungeti ka dau wei labeti rongote na wei kabini tu siti ni sivina tini karo na tini kalimana miniti wei kemando i viti sivina lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei Singamoniti ana wei tokoni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Rongote na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Isa, medak mbega bwana manakango. Nadabaya? Osabi laki bakale fom ni daka yo senga nikilana da me dakawa. Ole manlang katakatalangan yo senga tu nikilana kisida ba na sotaba. Kuni lenga ndo bitolo te kisaranga na bika kitengore na radio bulundong wata. Oi na program daba. Mai na vei longa niu. Rongote na 5 na kloko na vei kabini wa rumbuka vei kemando California. Tini karuna single wuni wa rumwa i vei kemando i viti. Ngoi vei toko nikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. Endo vingravikin na o Mama Kawesi Vosailani. Radio Bulando wata San Francisco. Mikoti kenda wata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa bukay kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa bukay kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu badua. Dorongote na vima man yono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawa California.
Vei mamani rua ne kavi kina tolu and a single ewu ni lotilevu, vei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongondi and Radio Mbulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Beba kasar nga. Oni rai da tokongo, na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau, e dua beira ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Sibuna tinikantua and tininamaniti may kiamo ni Maiviti. And Veto Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulldog Bata San Francisco may kauti kanda Batamay. Sa boleh betulan kena marama daru kena ngodel sa foto weekend itu na miniti me van keloko andan bagang buluman tapi sono weekend rasa siam to main kena 3 butang weekend no program wan bulu juga bela timbal suba ni sambul benaka bola to mai prepo Israel malo bagle bo bagan rekai na siam to mai nek kaya bini kuwa gunari tunan dua imbulu benaka yang re wila choka beti nimbulu benaka na sini dau mbeko kemunia na sa wale bu choka beti wila na siya mati kumain na kaya binibing garabin tinday nimbulu benaka na turangan ita seli sa umaka berto da bing garabin tingna wabu lebu suba wambimbi be tui susui ke tui mambu nimbulu benaka kom ke baka undonu baka lagi da big bro leti tamay mbeka na siya mati kumain na tenderloin wata berto chukuna geng main tenderloin siya chiko se Lihat juga na vidu bari. Wele, bulu benak di lady di, mai moraga bagun di benak. Sing lihat telang aki na be mare talalang besi atau tahu tunan raki mai serne anu ita kini totok tal cungan untuk bisa mati nak benangan di kota bale gym swinga. Bulu benak sa bale benak siya mutu mai nak benangan di kuah lomba bimbi tu yang lebih kemendau. Waktu laki na be tabale pako. Waka bina tu yang bikin ni false and kaya bina ni kuah. Langi F main Fenton Place main partai si bunita ke video ya mai sabu do sam bolo binaka. Sabu sio zabu bolo binaka tinai TJ binaka na siya mucuk main kaya bina ni kuah. Klanyo ni sama ruta ka na nomni sa tigo boli bikito and tai sanonggo waka ni binaka tuyatu nuita kini itu toko cukup nonambula telengan nondaru maraman ita mayawe salolom bimbi sartu yang dibeira kaya kemuni itu toko sara nama tilola oni siam cukup nak kebinangan ikua like to say good morning, good afternoon or good evening to you Takida Kopa from Mombasa in Kenya. Thank you very much for tuning in once again this afternoon, ma'am. Hope that you will jive to some of our music. Our music is kind of similar to the Kenyan music. Kind of upbeat. You can always dance to the beat. Josepa Vasakula, may Naundamu housing, may Lambasa. Lambasa. Na koro ni seni rosie ya sabang ni binaka tu yang dibikin ni na eka binaka ni kuah bikin ni tu sara na siapa cukup mai lambasa na ya kabi di bengara benteng tai bagarita ke dona maraman ni buno lebungo olai sebula koro nyo lambasa sio labraska sio lambasia sio LA non rakoro Besi di Rosia Bulasia malah kena pasel lah Adilani bula serau menabembongi Kau bakari bilolo mai mangani mosi Isau lobi Lana kena
sana suka na loli e kamita niu wakana numa boli isa no rosi andre lo mampu me rawati pura-pura na buku isa no dia ito lo mampu ni sayang tuan-tuan ko ala kuda esa leo batu rekuka na vende lana kena vembolda bakala lo manindao tambe mayo bula bau batu suwa kena vembuda makala lomba nindao tambe mayo hula bau tawa tua suwa makala lomba nindao tambe mayo hula bau tawa tua suwa makala lomba nindao tambe mayo hula bau tawa tua suwa
Ya santi sarra loma-loma na tombo bagaloloma na kabri bigra batita ukila na maro takatal chunga na turanga marama turanga yanu mai bunombala buwe na bunombala budei matai ngani singa donan rau bakatata no undulu sara kumuna rau kino ira na turanga marama ni bunombala bu sando na tamani sili ni bagi tamer sa kumuna rau to kana matai ni singa siapa tal chumba ka ruana singa kena bagatur chuga na songoya na korturanga lebu suba tugan ni duangan ni anu duangan kena cikina tuku nga turanga num bolo sorowang sanga endo am meta bagai tamer silini katu berto kanto mai vonom balabu ya sabang ni bina kato en buku di songko abaga tur chuko en sigini kuwa bakatalankina en singani mataka au redali sumante son bitu tuku men nondo bonoloma no bici abaga tur chuko men donang andi balabu to kana non raw vilewai oyan commissioner new visa mai pagtingui tok bawawa pagtalaki na non former prime minister sa mai bagarita ko magistrate seni puamau raw siyang sarangan ni induan na kaira ni lurai kibirau merau mbiuki ne bali bebe se sama ni pagobli binakata na turango poreng bain marama kay na suspended to commissioner of police bawa di binakatakiran do bito ko ni bakatalakin round non round 2 mata bumale na buku ni bito ko ni bagre toka former PM bani marama is grateful to his relatives friends and supporters for their prayers and after he was found not guilty yesterday na chachi tek chukina o ya non sanga me bakasungu en bibangangay en nabi kaya to chuko na university ni Depo ni Pasifika o ya no ronundo luro sanga bultun do na leo besar leo ni pun wara kato na no man matbila wai na non na pakato non lewa magistrate seni puamau abore tatalgang bani maramba bago bina katang to legal team be Mr. Davnesh Sharma bakatalakin na be Gal Fatima bakatalakin na kapakatalakin na be seni puamau o ya na non apakato to non lewa ka rosa abago binak sa abagare takto na prime minister na candidate todo ko nang abagare te ko nga abagatoro ng siya na abagatoro ka traba angay nabi wali tala ni berando wal tukutuku ngona matangan ko sabi na katasara nga mundanis e mo tuis mbeka na libno na marawe ya abagare tak ni Bagarita kong gilio bata ba sana lios tali monitor na itutu ni police commissioner tuno ko iya sana kay pagkataw nga berton constitutional officers commission no ya menangole tali sa siyang ngono mantangan ko tuno ko ay ndon me angole mantamele masue bele po nakata na wani turango Jesu Kristo ya sama itaba kedi tuikan bi karo bi te chukina lele usar wan balaw saram patelile warna numa o rompe goro sa nangole en roli baka tangi to kay ni korbo siya may nambor ya siya nga ni bakakina raw sa may tala non raw kisi raw na ruanggo may ni marama kay ingilio dalan di man din na ngito sa andon itutugaw sa din nangunong gereda may paangko na skip a cup final non raw sota na team ni FMF Suba kay na Jax Nandi en ana baka duro na HFC Bank Stadium laudala na singa ba karo isargan ko doon sa tambula ya siya nga sarangan ni Somi kemamal kesa singi Somi dari teman dahil na osun ring yan siya nga batali mo na ko na nito ni mantanga achin ng dola arus sa bulan dola tul sa bulan dola na grandstand do ya tal no kenda na Facebook sa sole buara nga doon na ka na isaw ni kangor bauto susombo ngo sa siyang talinga indo na ulumal kamo do may nanji ikento isuba ko ang aluyani dambe na grandstand sa oso na grandstand sa dambe na do en concrete and backman kaya sa ambera sarani no mo na do kaya sa ambera sarani sa kailatungan ninda kunimbay siyang sarangan ni Somi ya so ran numu chung debi wal tegi chung na free entry siyang tugudi ni Wele nambong sarangan ni kuan apa kadurikin nambong ni borumbu kan ni kuan apa kadurikin na ngito lepungko
Abi kimunin ndo bitoko ni suba isa ndo batu bango ke ndua na mate timi ndo me koko tundua ndo terungau timi ni vei timi ni suba mbalet oko timi ni suba ko sing ndua ngana san ko na ve matangale ve ndu ya sana tini kaba era mengido takana timi ni suba ko e ukai ki ndo me timi koko tundua so itu na timi nanronga sang ndo nanronga ndua ngana san Hindi na sotal na ngone menebiasan o gai do tuguru chuko na timi ni suban do bakando timi dabu tumbe kai do singi lebu so tu no vito ko ni kamer do le vida tunga ya facility tu be suba anda bo ni bida ganir to sa do batala din skip cup final ya na ngono go do virtu na well organized club competitions do baga do ribul mai ya suba club competition ya na mati timin nanji nono to chuko na ngono go ya na fair brother na mbilo ni fair brother orto na sanga merto na mai double tango me li bagata ngeng rutu we na buno botura mai na patulebu na mbilo ya sa mep ta chiko Mr. Polotini na keni wale merto na me rawata kina na mbilo ya na kabilangan ko ando nang gitumbula usaba reta chiko ni go bikin na biakan lamani we amba kita to kondo tu mai viti na ngono tumandanga ndole kapata kina rakabi so mitunga na iduruduru au sanga bango sanga indua nemba kingo na skip cup competition which is equivalent to the NPC New Zealand NRC mai Australia kena dabatal na nondo to competition go kondo don meso musaranga meso liu tokan ya arto satu guna na arto menafalkau siang sarangan iso mina iduruduru na kabini kuwa na grand final noro sota mati min nandi Jackson nandi kena mati timi ni suba kembali siang talin done ulumbale ya ruana chimi tangani go rosana mai gitu juga na kabini bingarabi tindai ya timi ni suba ena toki na sona ya rongo me bakata ke lino pasu nandi Jonas Roa James Brown kena kapitanya Terry Tamani ya bro ya ini malele ke poni Paul liba ikini konda ini atawalo ya nanti na chukine son na ya be bakata ke liba ina tabe samu sengiwa don stalwart ni mate timi nanti don kena flank rongo cholami lubebo mai kelisibo ke semi kunatani pala vitu na kaloko na kavini kuwa rona sot chukina en rara na HFC Bank ken under 20 an rona sot talchunga ken na mati minisuba ken na mati timinita sirkan na tiga butagi chiko en liman na kaloko en kavini bingara bini kuai niko na va taronga se va da pasar mandan na mati timini suba go mati mini suba na kavini kuwa John Mula lino basi nandi Joseph Nasaroa situ ber ni kurbitu apolo stora iso tuai Moses na ioba ke James Brown rona toka na halves combination Terry Tamani enele malele rona wingo ke poni Paul ka bakatala kina be Paul Ndolokoto rona toka na tutu ni centers wacho ni sebutia ke pele misia mate ini atawalo na tutu ni fullback na biso mitaki serel na rawa urea merkula wile kesa na irau pentuited ia wani linga tambu liba ika ni konda sekiu singila io sepo na mode mata timini nandi rona prop liba ina tabe ke chosu ambulibou huka mai kelisibo tutu ni locks Samuel Sangiwa peni na ruma atau na flankers cholame lubebo kapitani ilso ni ngalala ke veniona buki halves combination ana sarangili nabitalai ruilawa rau na wing sairusi taninrala ke chutasa nave na wakatala kinapa sairusi motisela tawaki ke cho sepa na misi na centers Rafael Tunindau na fullback wenandi na ka binagani kuwa peni malumu William Tui Thomas Inawanga Simeone Nawai Meli Rokoua Semi Kunatani Orisi Ernabula ke William Momo turangkin marama dorbu kinangonele na mati merua rona gitu juga na ka binagani kuwa mati mini suba kena mati mini nandi final ni skip cup HFC Bank Stadium may suba ya ndo taringaw o din nanganga au sabay ningo kito sa bet tagi subu tumantanga kito na ngoni subay ya nanti talanga tim ko na binakatalanga men na may andre ng bilo ni feb ni skipa
mele kuri ana fair brother ya sabu ni bina to en bero na mati merua ena buku di final level ya kabi de ben rabi tentai ya o sabu re taka chuka satu na mengo na wekan guluke batin tunga ungau dola bina mai tau devu nandi devu ya sa koe asana ko chunga ke non to ipolu bosa sana ngenganga na rakabi ko sabu re taka bina kata na double nandi bina kata me maro roe me royandua ndo to ko suba ndo me bagadengu mai na moira ni non te bonua na bonua boturanga me na batulebu asibi kenda na va na tini ke tolu na miniti ngona radio mbulundo bata no muli tokani pede la novo nang sa wole na sama chuma JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono to specials and the lomo ni madawa. Dong tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirto sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Boleh binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni boleh binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yo leu kutaka bakatotolo. Ni bernir to ya ve ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara sarna. Go enta so mangana kakana. Ese ni ta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kina naba ni telefoni 125 Saiba, Vitu Tolu 5 Ena kena itugu matalalai. Yavalata, Deonangai Valata, and Radio Bulan Duavata. Waitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai weira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoda na bana kaloko na vea kabili to city and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Sengan dina ni kara rawan na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengarabi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u Rendre na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nomni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Yavalata, Deonangai Valata, and Radio Bulan Duavata. Waitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai weira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoda na bana kaloko na vea kabili to city and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Sengan dina ni kara rawan na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengarabi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u Rendre na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nomni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Radio Bulan Duavata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura.
sema mai ngai wa share yani. What's your name, sir? Yep, good to go. Check this out.
Gona Rongo Manuvali Songo, Neymar Olimat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Benar sa boleh buat nabi tokan juga nak kabri bingkar abang ini, tapi benar tal juga nak kampan benar kena mau lima te, tapi bukan nurto. Nabi toko juga raun ni rongo di raut juga ni kina. Oya nabi tu so ni do bakau tu mai biokan lomani. Nabi akap tu toko sardon na itu cungo mai berto na sungguh lu tu benar na New Methodist Christian Fellowship. Gua na buku ni nonto Canada USA event dates and venue. Don vida nonto songo ni lotu oya na fellowship kena talo no session lago bata na pakai kabi ken una talo tama da ni bikemni oya da siga ba rumbu ka sarango ne ketini ka bitu ni singa meada ni ka rosa nga bulu kawalu ni singa ni November ngona ke poko durchu na Oktober ni posat ngo sa Oktober na bulan November reunion ni poko rau juga ni kina Canada USA event dates and venue Friday 17th to Tuesday 28th November ronon dolu rosa nga bulu katolu ni ronga tango na tigini singa na Singapore wai ni ketini kawalu ni singa kina moniti na ikarosa nga bulu ni November. Na program church service na lotu na puno na bukadur kina oya my Winnipeg, my Canada and a Mitchell Community Fellowship. Winnipeg, my Canada, bikim ni na nonda my Canada. Oni pagtundaling chubay na kami ni bengkara pati tay New Methodist Christian Fellowship na to lotu na bukadur chuko oya may na katini kawalu tinikadiwa rosa nga bulu ni singa. Church service program sarabol ay tigoya may na Mitchell Community Fellowship Winnipeg, my Canada na bukilulu na ikarosa nga bulu karua ni November. Fellowship and talano session with dinner na bagadurin ko may Sacramento na yam buffet and grill Vatul ng Rao Florin Road, Sacramento. Habi kami ni Sacramento kinabi puno bole kata Wednesday 22nd November fellowship and talano session with dinner na yam buffet and grill 4300 Florin Road, Sacramento. Na bagarumbuka na ikarosa nga bulu kaba na singa kena singa bagaruwai na ikarosa nga bulu kalima ni November. Friday 24th to Saturday 25th November na Lotubata na Bagaduri and Embassy Suite Hotel Conference Center 272 McKinney Parkway, San Rafael, California 94903. Kembali bikim ni na Bay Area, San Rafael na 101 McKinney Parkway, Embassy Suite na Hotel Conference Room. Ayan na puno na Bagaduri kina Lotu, toko bata rona singa na Bagaduri chukina. Oya na bagarumbuka kina bagaruwai. Kaya baka na sotal na muni bagatatarro biya kan lumani. Round ng bitartara. Vei na italtala Simeon Mbale. Namba ni talibo ni Van 25. Walu vavitu tolurua ono 5. Sebe sinia pasta sabe nada tuibanga. Vitu saiba vitu 5 diwa saiba 5 ono. Bambu talanga. Ni ureda ni tukutungo rono chikutalambanga kina ng gasilebu. Kina rendi ng gasilebu ni sangsungu lutungo. Ni New Methodist Christian Fellowship. Ngo na itukutuku atau bako cuma bikenta na kabi ni bingkar rabi tintai usangan ria pementa nang kai bi tukutuku ni tak cigoyani. Na karun tukutuku bikenta na kabi nak ni kuah. Oyan na bi sureti tunga na buku ni ACSOG USA Association presents Anti Takambao School 75th Anniversary Celebration. Ngo na US chapter Aman's Palace Event Hall, may na Ruatolo sa Ibandua Longport Court, El Grove, California. Diwa 5 walu. Adults only. Artungan rin pa na sulu-sulu. Formal lataya. Kito may andi Takambao School, do formal na bikato do. Kung doon raw ng $1 per person na tikite, may na vakin na tinikando na kaloko, and mbongi, na bagador chikin na sangungo, oya en singa wakaraway sarango na ikatini kabani singa. Na bagay kabi
Nyo so mga namuniti kita ya sa lako bata to tu kana ngunu we ka to ko so island menu dina kembali kakana bo biti gina we ka to ko sa renda kila tu gina na norto do bingarabi tu na ngoneleo vulio tu mena rugni binda kuwa island menu dina and drinks live entertainment and many more we dona mutikite ningirita ya na maramanita na madam president vanim biu mai wai van 25 5 ruwa 5 diwa vitu tolu. Se, we anisha billings, rua saiba diwa, 5 saiba vitu, ono walu vitu. Ortona giringiri chukina, ortona ndua ben. Kembale, Max na ulutengu, John Ronrolangi girtono na matilala. Ortona viva kamaro tegi chiko. En buku ni andi takambau school 75th anniversary celebration. Kana baga diri chiko. En Singapore wa isaranga ngo, baga tale Amanza Palace Event Hall, Rua Tolu 72, Longport Court, El Grove, California. Na kene ocho chinga na visure chiku weekenda, ena buku ni ni songo ni asana baga turango kandabu emerke 2023 kandabu day kana baga dori chiko en Rua Limowalu Roseland Avenue Santa Rosa ni sa sure chiku na turangan marama dorobo kena ngone leo ne sana baga turang kandabu mentale sota tu baga lelebu nanto ndota lamba kinonda mai sota en ikarusa bulkan tu di singa na madau mega na singa baga rowai mana tini kendua kina vana keloko na matayabi ya na day event ka baga talakina na island night na baga dori na buno bataganta songo chukina na Rua Limawalu Roseland Avenue Santa Rosa Island night na kene duru ya rosa ngabulu kali $1 na baga dori na ono kina tini kerua en mbongi lebu ya na rua na kana baga dori toka we na buku ni Kandabu Day 2023. Asa ni suri tal juga na nito weka mana moira no da bonua ke bil turanga na marama na ita na lom ni asa na tilka pa no da bonua. Ni ngole ni bali le bonisa suri tu. E volai tu pa Kandabu sarnga ya. All are welcome. Wakan do tale singa ki Kandabu merke. Na baga dori chico mana tin kandua na kaloko na mataka. Na baga dori chico na Rua Limawalu Roseland Avenue Santa Rosa na bunongo sa ando bagoto na olo limgo sa ando bagoto kay chumbeka me whistling duck sanga indola bu usar chunga na olongo ya na buno na songo kina na sana bagoto raun kandabu en embaki vina kongo ya bitani tukutuku ya chukme na kabri bingara badintai sa boto ko bekende rusul ko wal miniti me lima sa katalanga na koloko na maga chukma ni sibna lima na 10 miniti na ni round do bitalo notu patke non dangas ni buli bosa keni tobo gas ni buli polon gereti na kabi na ni kuwa andangi na magito mai en buku ni nonra na viva kan ditek chuku weekenda en ndo na ngona leka ka tumai ya na bang bulu mantanga pe son wekanda en kabidi binga rabi dindai na bang bulu chuku mantanga pe tigi ko na kete ke na nona matu vale wakta laki bi tutu seta wakta bengoli mumbulu benaka senglu de talaki be turangayanu Cosa teki sabo mai Seattle bulu benaka turangayanu baga no binaka talanga pe donoguna nau buta tembolebu musambula ya sa tuwe kanji na nau namba wale buna sama chuka mai na mata bindau baga no binaka talanga pe di lady di kemdu talanga ando sa sure chuka na whistling duck en songo de sana butura kandabu binaka wale buna sama chuka mai moraga na kabinanga ni kuwa wakta laki be watchoni korewasa prembab cikina malo bale bombulai bakal lagi maramakai bals rosei malalang vesi erewa se nandi luke watu itu ngau nak sa bole bu nungueka ena buku namun siapa tong mai nak kabinang kuwa tamai suli mai Riverstone New South Wales mai Australia waka nui ni binaka ena buku ni bitoka ni na kabini bingarabi dindai sekarang nguli tapi talanga kina we kebuni na turangan marama ni loma ni sana bago turang kandabu do tu mantanga weekend na ken kamalum we au na ko chicken tu mantana tiapa ni tain ke biti ngona pan roga ni sangani ni liwa weekend tu baga malu na tokalau ena kabini ngani ko relifo lalam balabu ni liko mula binaka marama tabulengu mai malevani baga talanki ni tumbu nei lobo zolo bina Coral Gable o ya mai Miami ena kabini ngani ko Kaya baka soso yang kau nak cakap kami dengan kuah.
si Robi tungani memu niangona na serengo eh. Bula bena ka Joey nambuka mumbula.
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wa share yani. E senga dina ni karaurawa na dhaka waka kekiwa
Ia endona kainda wipu ke kawakamaman tataka tuna bengarabi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tikunin driver se senga ni wakamotoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21 saivarua. Erto ngarap talanga ni kena lebo suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Ena muna ngau na nalevo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin tono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na wei matanggali kaka na itibgina mebaka na karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay wakaya loka tabi okay ka na coleslaw surua Otat ni, kailangan ko pata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanomota, na diyo maluma Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Beba kasar nga. O ni ray do tokongo, nagkenay ray. Dua nga na rupo ni Bunikaw, dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano ba yung grabe ni City Benny Raturla? Singa buglulu ni Simon na bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutulay mo ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti may kamo ni Maiviti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies, maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco mit kauti kanda bataman. Isa, medak bata na kango. Nada ba ya? O sabi wala ki baka lefom ni daka yo senga ni kilana na medak kaba. O lemban lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang ganda ubi tolo teki sarang ano bi kaki tenggore na radio buladong bata. Uy, na program na ba? May na bi longan diyo. Rungudin na 5 kloko na bi kabi ni warumbu ka bi kemendo California. Tini karuna single lebu ni warumbu ay bi kemendo ibiti. Ngoy bi to koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Liman Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingraviki na o Mama Kavesi Voselani. Radio Bulando Vata San Francisco. Mikoti Kanda Vatamay. Radio Bulando Vata, Mikoti Kanda Vatamay. May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay waseyani. Kita ka combine ni marama ni taro na vivang ngay may USB. Bongge tilil.
Radio Bulan Dua Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Totoka na tomerto na matilalau na buong gani kita kau weekend di talon lo ke matagal lusi na kabri ben karabat tai sibi na 5 and ono na miniti dona ngona lagalag ngango and then na visi mati tiko bate ke no tanga sibuli polong gereti ke baka so no muni baka taru we kon lomani kilana taba ku talibuntak no bolanga mai en comment section on to live and kabri ben karabi and then dai ope de la no no muni don ben karabi va kabri binaka and vuku de tokani and kabi binaka ben karabi and then dai E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na wei matangali kaka na itigina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oke kena kouslo surua Otat ni, kailangan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo doon limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanomota, e na diyo mali Bailey Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata kaya na kaya mo katalawa sing lebo sa mga kabi, kaya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Beba kasar nga. O ni ray do tokongo. At kenay ray. Dua nga na rupo ni Bunikau. E dua bayran ng tingitaki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano ba yung ngarabi ni City Benny Raturla? Singa buglulu ni Simon na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulay mo ni Simon na tinikantuwa na tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies, maolimat kay na San Bruno Cavaba. Naman ka na Radio Bulandong Bata San Francisco mit Kauti Kanda Batamar. Nongu Chisu, Nongu Vanua. Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. Pinasa boleh betul rakan marama darwo kena manela okilan di apa katangi tagi dalabya karena kau dengan orang kau di bingkar apa tiada. Yang ni ringamai ni sare kira obat ke engas ni puli polang gereci na no to sali ke kamburaki na radio bulan do bata don timing kena tan apa palangnya na ngoner ngole saka maikina ngonan donu sarngani weta to bitan lo ni sa sibi sarngana 5 na tini na miniti. Bulan nak engas ni puli kimsa apa malo tu yang dibikemunu no sare bulan na kai bidang ni kuwa kala nindo talangan na kai bidang nanto namba di bital no no daru lutanga andaru ve pola ikine pola mata na vida na singa sa oti kai bidang ni kuwa ya kala di ya wala teman-teman medan volata begitu nebekan ni sama cuma na kai bidang rabin tai ningai pola tok ngamai ke pokon ni binakata na untuk na namun ibang tataro buwan non tanggas di buli na kabi di bingkarabi na yung musambulo binaka iya sambulo binaka malo tau may biche ko iya toto ko na nraki kin bikato ko sa ren tayni buro-buro sa ni Santo Parsiko naka malo iya toto ko nang taki isu ba ni kuwa taki binakto
Santa nana makingai na gito lebu na muni madawa. Iya, sanjir sar. Iya. Lau chiko na ken lenga ngani sa ngone ngai adu kin sa tolu na bungi lebu I bichi. Sin madale sombe kan andraba sombe ka sana sanga. Gasibuli. Obich todo ka na endraba ang gitunggur. Iyo. Ang gito ka tiga busar nga may nanomunu koroy, may rugby. Ako karga may gito tagi na tukoy rangon na nalalay na ngoni eh. Ang gito may derto siya ang gito tagi na may korto kutua, may rugby, may ngilandi. Iya. Siya ba ibi? Jina, kaya usah cukup mengilandi yo. Singalew to ang gito. Singalew to ang gito. Kaya malanga, ono yan ramo se katona se dambek. Ini sa dambek. Kaya dapat murah yan na tim ni wichi na rawachi ngilandi se siang. Doon de bosa tau niyo nga kay mandray eh. Ko sana niyo nga kay mandray. Iya ko di ko nangandre pa mena win. Ko nga biro sambe nangangka sa kukwes e baby. Eu vin katoy ang misa win your referee. Woi, ya referee kay Farense. Klame sana low call mo den dona buwan topoy. Ya nagay itu kuno ngaw no biketa. Ya ta sana masula kinir to chunga weta to mate timi ni na ndo abu no binaksar to na doba. Ni na daba na kota final batiki ngilandi en singatambue. Iya, ononta rubital no na kebi na ni kuwa. Kila ni indero sabi bolo itiki na manda mendoro na vital no taka manda na bosan go na sawe. Jina, iya. Se baleta uklambe kay kwa torong chiko sen duambe kay torong chiko se bosa dava lebun dundu na kene bali na bos baka vital. Iya. Angge kini songor na sau dundu lebun dundu na kene bali. Iya na sau. Na bos baka vital. Na sawe. Iya. Lebun dundu na kene bali. Eu ko ang kila juga na sauli nga ko na sawe. Non na marama. Iya. Ito nung kaya tiga pemanda. Matay ni kamu kaya. Iya. Daru na sini wili ka kina na bali ni sawe na bosa ni benua taleson don sana daru sana tiga pemanda nga na bos baka vitraram Okay. Mewaka. Iyo mewaka may so na buno may buno lebu na sau akin babanda tano. Na tano ni angona sono non mai buono le molto che mesau ancora in più baci cicangori quel ti singhi di posso la rampa do tale ma na ya sasa ra na sau e che balban benu e waka mai ba ya sawa nandi na kavani sau na kavani benu tu taranga na ronga e mana ronga de buci me hau patini cikuna lau ni bos na ronga beso na sa meha na kavani hau se na indobo ni hau na isop ni benue kembali may nanronga kembali mal ni bisong gor na sa meha kembali lo susana sa huhana na usana uhana dono uhania siang na tangko na susana na susana siang berarti sing na launi rorongo sing ni vaudi na yada bakabalangi sing ni vaudi kin yada babalangi oi Paka bici yo, yan ada babalang isang. Kembali singira ni nakali. Susana bu mana ada babalang. Susana babalang kembali siya ni huhana. Siang. Susana cunga. Kembali ke sona ada baga bici. Sona ada ni maram tiga buna sa. Baka biti, ena visa ubanan ronga. Iyo, kaya ada baga bici. Iyo. Sa bagango, sa inimere. Hai ni mere. Sa ni mere ada babalang. Oi. Ya todo kung benga ya labte gamin ya babalang Na ada bakalotu. Na ada enda papitaiso se papite makina. Ngori bu mana mos babalang. Na sa ni mere e bu mana mos babalang. Na ada babalang ni ada ni marama Jane Mary. Jane Mary. Sanjin. Woi. Sa Inyana Jane Anne. Senyana Jane Anne o sanjin kembali sa nga ning do na yata ko kenta iso na yata ba
Oi, eu binakata siya kumubiso ta kasonada ni maramay nan nanronga Na yata pakapiti, may baka kumanta niyo. Doon yata chico may mode. Matay yata ko Paula, yan yata baka ibola tambu yata mga balanya. Paula, karon yata non daw ni bosa. Daw ni bosa, baleta nga ni ay baka yata ni biyaw, saya yata ni kinon daw ni bosa. Iya, senga ni kebo kamem na yata ngori, yata baka vici. Ya baka kinon na yada main nan runga ke baka yada baka vici rauni tuki na naha be baka na holo okay naholo hamboshi ya matengor yada baka vici sing yada baka balang sing yada ni papitaiso sanjira ke bale yo daru sa tara mandaga di na nondor vitalo na ke bina gali kuwa naka na bosa baka vici elebu tu na sawe elebu to undua ya na number chico meu teke buina na nauni o erna buli bandi tike bos pagaviti na University of Pacific ando na karon do bulida na itavi ni bosa na bosa indindu na ken itavi na bos pagaviti ran pamandanga e chico na yavu kenanduru rona itavi ni bosa ya na yavu e wasi chico nanduru to sinitara ni ku mbate sigini do nanduru na sau ya na yavu yo ya rocha ko wasi le lebu na yavu na nauni wateke na vu ya darusana tike vu na nauni raramba na matagali nauni ndo baka levu mekena mata na mebaka na sau ndo na ka ne adana na sau ngore wili chiku me nauni raramba ya na matai ni sau dar te mandanga na kena o sada buta ochi na dona ban ni sau au na wili ke manda na keni bang madala en na bola bosa bagaviti na sau ngo na bola bosa bagaviti wili me na balima na ni raramba na uku nindalinga en anda kuni lotu erndo vaka sau dingi na tamatambula keve ngo erva ka sau kambi kena sau lili ni alewa kena vida ngana tangani ya brenda na kenri tampa nang kasi ilu erva ka sau kede tangan ken ya lewa nangon nga asya ya bukan donang gara ya dan kena sau tinggi bata tinggi sar nga lo meningkar donang gara ya tak cukunan beli ni dalinganda kaya tinggi kina na sau ya na matagali sau makau na sau hindi na bakavite ini sa muri man kelak may na sau kabalangi na sau ya raw ni lili siya raw ni kambi yan ang bembit ni dalinganda baka libo nga biyar na marama so talangan turang sa sau kambi chiko so talangan turang sa raba sau kambi tal chinga hindi na hindi mata nga weekenda boleh itu bola bosan di so talangan na bosa ve boleh kachi na ken bali na mama ng gato na salu-salu, na itaumbe, na iteki-teki, mbete na bosan ko, matagali huku-huku, meva ka na saw ni dalinga. Yan ay matay ni balbal ni saw. Wakang baute ni tutubate na beya sa ibiti, siya nga tanilo doon yadan na beya bano na saw. Yan na naman dua. Naman dua, kuya, karu ni saw. Okay, na kinikaruan, dotal na naw ni raramba, na kinibalbal na saw, indo na matanggali mate na saw. O nauli ka mandiani na kene mo madala na matagali mate vude na kunia na sangavurenda na kirkirinda sena tutunin dalinganda. Hoy, kona vude ndo toke kya. Iyo, yana dan na saw. Sono bunua iba bakaviti rarambe na indin dunia dan na bunua. Kata-kata gay malawandan damu ni kadambote ngami laylay gay bakaway ken mamale sing ni bakanam bo ni matebude na matanay loma matagalibata chikutalendo na matagali ada na sa wende na matagali tale kilay levu na sa undara sa undavui sa umode ken na sa yanra na matagali sa abude laylay o sambaw daw kila chukangori tau iya do ba matal tak tibe nunggu pubot ki nunggu na
O tabe toba. Gore toba chuka sau. To ye do baka me damu tunge kata-kata Kata-kata gore. Yo kemal Gor dona mai ono tau se mai kandau. Siang mai ono saran do do kilachu sor do ya mota sawe. Do E chico ku do ya mota sa. Ko ya ko na kera madalang aro do tun chuku be o ali. No mu ba madal ta to kami goro sabi be tur to ko malua. Do wantan damu tunge do kata-kata tu Gor. Yana Gor na karuni balbal sau. Karuni balbal ni sau ya. Ko en dona mate. Kena matai nga ko na yukuku. Iyo. Kene karu. Sing ken balbal ni matai se karu ngor non daru tu banga ba bital ya. Okay, iya. Non daru tu banga cuma tanga. Bikin ni nabiakan ni siamo cukumai. Kero tor cuko na bosong ko na sau. Iya. Vinaka na ko etarava na sau talanga e nauni ramba talanga keni kana katol ni balbal daru na taranchi kuni kua e na tobo bako vanua na sau na iliulu ni vanua e so. E baka kelele mai nonda e taru vanua e tuni chiku na turanga na tuine au na sau kei lau. Iya. Na sau na kene iliulu Sau na iliulu Pidon vanua sing ni puno keve sing ni dona sau me dandau rongoda mai bau se rewa se au sing rongoda me fucking takina bosa e chiku na roko sau. Iya. Na roko sau na ini turanga mai totoya mai la kempa talanga I manda na tuine au da talanga roko sau wata ke mai mavana se mole sau tandu vero mai mole sau mai muai. Iya. Sau mai mole. Sau mai mole. Iya. Gori a sau kele bibu I lau ia chiku tali sono bonua na sau ni bonua ndo dukun chiku nan ronga chiku kina ia da buti me hau mai noi koro sau ni bonua mai vuna na sau ke vuna sau ke vuna iya wate ke so tal na mai lau sa da buti och yo ko nga na ikaton ni balen ni na ni raramba na sau na kene katolu ya. Aya, turanga iti chukutan nga na boss wakatonga era da butanga mai tong mai hau. Koi hau ya na lulu ni bonua. Ngoi. Waktu nga mai lulu ni bonua era wata en da pempeka nai balum bekai. Nangona ni sempre ni bikin na lotu. Na sau ndo tukuni chiku wakale bunga baleti ko rawata no ni tutu en nai balu. Yo ni da tostal en total na balbal ni sau da buchichiko en dona na vasa ni vasua ngoi sing ni bosarara ba fosota usavadro mengango baleta ni na ya klan en klan na vasua na ngada ni vasua le tu chiko na kana liku ya chiko tan ngana kana vasa ya na vasa ngona ngada na sau mai sono no mai manu levu wili kino madwata tunlo na ni vasu e volto kai me sau na sau ni vasua na chikini maleka sanje ni kembal sandua rua tolu vasua ya ba sava gorni sava ya kali na ni raramba na sau ni tanoa iya do Ia, na tano se na kumete ni angona ni dakana venga na karabi bagamonua na chiko na ulum beka ni kumete se ulu ni tano ko ngara I dake wana turanga ngara vichiko se na marama ngara vichiko ndo yana chiko na sau so ndo waktu kame sau talanga na kena mangi na wa mangi ndondo yani mai na sau ni tano sanje yan do tal na kena pale Dota kena balang bali sau ya sali mabe kian tala biakan lomani. Uklani ni na baka muri chuko baka malua. Ni zabuti chuko na bosong ko na sau Kwa siang wala nga ni uku ko lindung darama kana marama. Santa rongodongo endo na mate endo na sau ni vasua na sau ni tanoa na sau zabuti ber na turang. Sau mai totoya, sau mai molebu, sau mai buna, sau keilau. Koya. Tono
Iyo. But sambil mata nau ni raramba, terus andewa nandota ni mata kali nau ni ada nau ni benua. Nau ni benua, kena bambal yang nampak di ke bos na mata kali nau ni senga ni dau buti bata kena na. Dau buti nga bata kena i, sena mai, sena na sona benua. Keni bakarai taki. Mai. Nubuli katalian na keni pomadale chiku na bola bosa na muana sena kene yale ala sena batina keni bakarai taka ni roto tamba tu sau o koya tu baba li sing chiku lemu chiku sau tu sau ya okay sorry ndora kena bakarai taki ai iyo tamba tu endur tu ibo koya na itamba ngo koya tu sau chiku sari sau koya chiku sari sau Kore ko endur tu sau. Okay. Koya. Kore chiku na bosen buli mai kina bakana taisau. Taisau. Taisau ndo do di bakle na meke na tuba meke. Iya. Taisau wiko. Ya ken Bola baba ko ka ke sin munu. chiku loma chiku sarangana ken yo church. Iya. Balaba? Sa taisau ko paula gai. Iya. Sabe cortou indo chugue loma, cortou baka merto ngai. Na bola. Iya, cortou ngai bola ya ni cortou mai. Bola na meke. Oi, chuna taisau. Oi ang nakira bangata kina bosongo. Ke bali lima kina barita kia angona kina barita kina nauni raramba. Nauni raramba eva. Na nauni benua en dua. Pretende significa o koia e chico enaken enasau se enaken asau senga enda kaya esau se isau se maisau ko ngai bot kai kin me nauni benua nauni benua okay ya okay tostal manda isau china nauni benua to sanan dewa sara ina vu na vu na matagali bosa senga ni do buchi bagale bot ke nanna do bagale bunga me kena mata chico na durusau me wakana me wakanda kai manda lako, tiko, kana, ngunu. Ora ke tramo songo rabu. Koya. Ya. Na matai ni bale sing ni tubai boka sing ni dona ya buni kena tubai. Ya dona matai ni bale ni sau me vu. Ona wili ke ane kene po madale na bola bosa na waka sota ngete lilinga me rongo. Wakambimbi na mekini marama. Yaran tau meke na marama baka bimbi na sea meke hiri sengarang kain tau sau konge sau kaduang gori nima kota mate gori and Diwana kani bakarai take boleh tunggu sau nga wangas ni buli orang ngalu sar nangone dua ya sau nga ya antu ciklo na dota na bose bu mai kina do na kena na ni nai so ni ka meke na keni daga na daga bala go na keni so but ken dota na bose bu mai kina da baka so ni do baka so and the bitar para bi non ta so and non ta tali taka baka so ya ya bu mai na bosa na so ke mambale baka so tang getting linga merongo Sotan kita linga merong. Iya. Naka, karon ni bali ni sa umebu. Koya. Então da buti pakalevo na kena posa via totobata na dirika. Sono buno raka dirika madana new, sono buno raka saudana new. Saudana new. Sau lang ngamen na sau Iya. Sanjin. Iya. So madana new gori. Sau mandan yung gori. Ya, gale na bosa rebu mai kina me baka na sausaw, na baka sausaw, baka sausaw da, na isaw na kena yaya, na isaw ninyo, na isaw na kena bunua sa kena laka. Rotal nga ni dota na kena dewa, me saulaka se visaw yaka. Kaya na bosa ko rebu bosa na saw, me saw na new mendiri.
sau te sarangai ko. Matali aron taran pengani sau na tabo lambeka. Dapat taran beka diri. do sauda ai? Iya. O bau te rau tarangani sau na dalide nga na tabo la rau tau bata. Se na butum beka dapat taran do na buoni kau endo sauda. Chico taran beka so. Ya ando taran balbani sau me bu. Okay, vinaka do talen na kene bale sa Vivian balibata ke ko sa CV yo kenen dewa talaga na sauda go sengen into da ka bagale mati tambu bagalawa me saudi na ngone ken bale suwa ken ngone lom ni kete tinana oi sa ngone do ya dan chip sa ngone me besenta tu ya mana ito makau ni bakalutu ito makau ni bakalutu da dan chuk na sa ngone Sasa kan ni sangi iya saya tak ketungan untuk buru-buru na saungon nangunong ko. Iya saya tak cukup lem no adoption so tak na bunuan ni balangi so tak kapanga na maram ni biti. Ya ando na balban ni sau nabu vinaka ngayon dua tali na balban ni sau ray vewe kan ni beka ken na balban ni sau na nau ni meturang se marama levu yo nunggo fu ke kenan dewa na salta ke nakangor yan daw sau ken babale na bakalengay kenda around di bakalengay kenda daw kenan dewa chiku na sauta meva ka so na ken bakarita ken around di sauti kenda na turanga around di sauti kenda na banua me ken babal na vakavuna nona lenga se mate me sau ni non da vembedi se vivie levu se senga so enta ka sa sauti koya na non ai bakarau non ai bakarau dona ka vivie levu eta kava ga sauti koya se round de ka e turanga saudina turanga saudina o chone mai serne me pe batoka usin kila se saudina o chone mai serne chone mai asawa Iyo. Ken bali na ruci ko na ken bandu so do kan bali na turang bosa mana se bosa yado. Oh iya. Iyo turang sau. Turang sau Paul. Iyo beka. Ko kan do tan ken na bale me boka sa ka uci ke boka yo ta ka binto na ka itobo vivi levu ena sauti iko. Ke o vivi levu se vivi di buona turanga turanga sau ken bambale ena wakamen le subi ko se sukabi ko na kawa kava ko na lenka kina nga dotal men bambal ni sau dotal ken bo right ke bolai tu gong garona no muy bosa dengai sauti iko be boleh kaci kena bos na sukava be boleh kaci na sukava ke kanda da via wakan rondo taken dua around ni sukabi kenda sing ni nogo daga kanga keni bo right takinga yan talien doon ay balbal ni sau iyo pata kay na kenyo tiochi me vu na sau ano son beka weekend bakong bibi o kemunin beka na chico na lumuni dolo ke vitilevu manal may manulevu indo na manu vu kalaylay ya na manu ya na manunggo and daw tukunda weekenda nindalay kekeli se lay volo and daw tukunda weekenda na buno tukina na tikaw se na ubni vikaw ninda rongo dengan na ona sing rani bamuri tuko na yan ninda rongo na tomo ni na manu ya dana na sau sau na manu wakambe ka na yang beka senga dalam gori nam ilai gori nam dotan man gori quando vango vivi vango na ken rono o kla senga mai ono senga mai lo todo ko yechukun lumni do ke vichilebu vango poso torno mal mulum no kalu karena klabe na kana chiku mai na dolo ke vichilebu na man go ndo tukuna na puno tukina na tikau sena ubni vikau Waka merdo kalu tilo mni vikau. Iyo.
Au sa rai do tin dua kuni rende but ni man lai ke no buni. Chico sa rai do tin dua chico tanga vio na kani tamba na kana ro ini man re na lai. Man gor na manu chico na dan so na bunua na dan ke lo na manu and dau sau yana no na kalu me tukuna na bunua chukina na uvini ve kau. Sanjin. Iya. Sangkai nanum tiko ngo sini wilikina ndaru sini wilikina isau. Na isau ele butu na ken barbani na isau ni taro na isau ni kanda bolia na ken isau ngo sini wilim batni singa ni sau isau. Tiko na ken kuriliu na i. Senga tanga ni wilikina na no mu isau. Iyo, na kenda to isau, na kenda isau ni nakadaka, iyo, na isau ni dona kanda bolia, na isau ni taro, ikukla na kenda isau sisianga, kenda ngo isau, senga ni davuti bata kiko na sau, chiku nga na isau, chiku nga na sauma, sau sauma na taro, sauma na yaya. No mu davu sau. Na oin, dota ni gori, na dabu sau yo Roni Wilikina baleta na dua na balban ni sau mo tekia na ngasau na dabu sau bu mai na vetinga ila na no da makau na vetinga sinyo ko ni mai korni buli pete dala na kando buli mai korni buli ndo buli mai korni buli men da vetinga en idimbi yo ya na eseng na waiting kantina eseng kin na dimbi na waiting kantina na dia ngasau na ken na ulu toa vesi chuko nga na ken ya na kando tingataki ya me kuribuli tabang tigina idimbi iyo ngor na kanga ni usini kan ibata talo Kembali santa na curriculum siya nakatabuli na may kurubul sa ating kaburan day ni kita sa tumandanga may kurubul. Ket santa ini iyo. Ni tu na waiting ka. Iya. Ile bang ta ken sa balit tambang ni sa raw tu ngay matasawa. Sorry, raw iya. Ya na waiting kan sila. Na ulu tonti na rendre. Iya, na ulu tonti na ni tu ngor de uchar nga besi. Ya ngasaw kena besi. Ya na burin daw kanitobo but ni sasing ni daga na vitinga so pag na puno may puno levo ita kachiko na vitinga usarong oda pagkabunwa yo au seber ni saraba uli ka nga na kanibola yo tugun chiko ni sando itinga na puno ya dukina na non itinga ya kan eseng di makan na doko takimoto mga balangi me tumbu kay tau eseng tinga taki ken bambali tinga taki doko taki sombu me tau ina ngele tau ina vido en rara ni tinga ocha sanga intau waka melante lande ya ni me ado bono ya adkina na bono ya adkina ngori sanga teki indona ngasau me sau vikina ya ndo talen balbani sauba ya na bono ngasau teki ya dana na sau ni tinga ya ke pokai ndo ngai sivita ngori en davu na sau en ngai teki tali na sau vo ya na buno ya to kina bu mai kina na non dan tu kuni chiku ni sa da vu sau ko ni sa totolo non vivi se pala non lande e da casa da vu sau e bu mai na vetinga kembale da vu sau ya bakanga non sa sibita na makamakawa dono io na sau makao sa sibita da na sau makao teki na sau bu i wera na do san do kadi ba ke nang gito ba na do ka sa borok na sau e dalang gori sin do borok na sau e da nga ge teki na sau bu kembali na bosa na ni bang tagi sama borok na sau ni donan ro na mita e dalang e sing na borok na sau kembali ke baka me da buci na dona ke na bosa ndo no wera na do kadi ba ke nang gito sama teki talen dona sau bu Skwembe ka? Dono. Iyo, se dabu isaw-saw. Iya. Dabu isaw-saw ken babali sa sibita na isaw-saw makawa. Kaya babali, dono nga me baya. Sa dabu isaw-saw o tebi tunguda kaya nandonan raw na mita, na kaya binaganikuwa. Iyo. Dono, binabali mo. Sanjin. Kaya balik, sa sona po sa santa mga tagatunang unang go, bala tabi ka niya saan daw buji nga mo, saan daw mga muri-muri ito yan.
Iyo, sa boroki ni Kesa sausaw. Kung ana Boroki na borokin sausaw. gore bumay na baka sa mababalang ni break the record. Break the record. Oy. Yana Iya, puno dala alam sara. mikin na borokan na sausaw. Iwar na daw butong gore eresing ni kila na sausaw wesin do boroki. Piliting araw ni boroki kena tabaya. Ya ni kana. Oy, broke the record nga to sa may borok na sausaw. Kembali, kaya baka to bang tago na boss jira baga bichi sa may daboy sausaw. Dono. Kaya mabal, kaya baka mo nang gibandu taita ka bata na SMB to ka na sausaw makawa. Siya na sausaw ka may borok yo. Ni ko na beba ka madalatak Iyo. Nguda ke siya di. Iyo, tebita nguda ke may New Zealand. New Zealand. Iya, lalay ni ono may New Zealand. O sabi ti serne. O choni me serne. Iya. O choni me serne tebita may New Zealand. Raw sa daboy sausaw roro ako raway lalay. Sausaw, iyo. Raw sa bakang beleti. Raw sa bakang beleti, raw sa daboy sausaw. Siya nga binakamenta kilala ko so nang una man kita sa borokin na sausaw ni Tambakaw Doro. Enda ka nga ba't na daw rungo daw na daw kadikadibaki. Waran daw kadikadibaki. Alasing ni daw ni boss makabiti. Tuto ya vida. Era tumi-tumi nga. Alasing ni daw di keva siya daw na kani boss takin di na vekenda. Iya ko asara kito sa babuli binang chukin wike muningas ni buli kimam bo may buli tokin en so na ibang madala bagang go o ya sa na daboy sausaw. Kembali na broke the record, sa break the record. Kaya na baga bitsi nga, daboy sausaw. Siyang taliborok na isausaw. Iya, daboy sausaw. Daboy sausaw. Kuya? Iya. Bata kay na, so talang balban isaw, sengan isaw bata kay kuya, ito ko na kinandewa, may baka na sauna. Yung sauna endo na ka, na kinabuwali na sausaw niya. Iya, sa sauni. Sa sauni. Yan may baka ukutaki Into ukutaki ko sa sauni ko doon gori bata kay na naikuri nga chiko naikuri may baka na sauriva ni mata yan sin mata binaka si dava butikin na saw na mo sa na sauriva lemo na kani boss taki na bebo na au kamandanga gasni bul di ruwa sartu mandanga ni kebaka ko na pakalaw tegi na mandanga arriba may endo atale arriba kina patali kina may endo na kaileng kay kembal melonga sema chorongo na sauriva hindi na using di ba ang ni Buna sa riva man na bosa na riva hindi na di bosa makalaw na riva kembal ba na liya so sa bakalilia kenda ba riba ni keta iya rada ket sali bang tagi na bosa kuni may baka riba ni ket iya kembal ni ke baka ba ko mo riba u baka bitarabi ayo sau riba ay sau riba iya ngor na kilelebu ya lebu na kene bos taki no bebuno na sau riba iya sa ya lebih kekini na ibang modal ni sau iya gasibuli u bambo sa na beru chike to bo pinakasarabi bo modal to ni sau oni bo modal ta kana kaya ni kuwa kene tupani na bosa au nita ni lele usara ba muri chumengo sar ni kilatal tunga na kena be matangali i bosa oni balete no ni tukuna ndo na bosa baga bichi ka lebu sar na kena mbale ko kero tawo taka chuna ka bina ni kuwa na bosa na sau onda usa ware tongo sa lebu sar nga uchana kena gaila ki toriba kina nauni banua na nauni banua bu rambai lebu sar ninda vital nota ka chuko bambo ni inda samo mo ba binak non do vital nota ka binak ni kuwa ni sa bo bola ka talbe kenda na kolok sa bo tali tidi ka bana miniti me ono na kolok ga sibuli kim sa ba bo binak ka ni na no ni sule no ni ngono mo ni bakang tiki mai na do na posongo enda do buta wale tu ngale na ngunai haya wana sauni ko na marama
Tayang beta kia, na sau ni Vanua, na sau ni Tanoa, na sau mandangan ni Tamata Takataka. Enda do waka Isau, kau na isau kau na isau, na waka sau. Na vi matanggali sau ya kem sa bom dibinak ni kem sa may bulong di ko binak sarna kay binak ni kun. Dano utu sinamon itukutuk kemenusa ka turang sau. Sana eu sing diturang sa matay tuku babo nga ke kau cuma ni asasa rau ni turang sa mereka ken ba mana turang benu maya sao gore dua gor eu sana no mucho ke so na tar la ko yani ke no ke so mana mado mengo y ndo tan la bakasama e chiku tali ndo na ikuri ni bosa sing ni bosa da butibata ki ko na ikuri ni bosa na vaca e chini bakadada tan ngana kene bale na bosa da na vaca na bosa ngo na vaca okay na bunongo ri doro sana game tega buki na mado kala ko mai iyo kona kena ndo tega bu na bosa iyo vaca viti vaca so na kene bale chini bakadada na kene bale chini bakadada na bale ni bosa na vaca Iya, bosa tahu na sing ni bal ni bosa na bal ni ikuri ni bosa ikuri liu. Iya, na ikuri liu ni bosa. Liu ni bosa, me baka lebu, baka viti, baka totolo, baka bula, kini baka dan kini bal. Oke, ni rin dola mandangan kini bal mi kimi mirin tara mandangan non ta utu ni bitalo na madolo ko mai. Naka ando na kini bal na kaya. Me baka na bosa na bakambula ken mamali mo kaya se dabuta ng bula. Au sabi bakambula ni biko. Mamali au kaya mbula biko. Au kaya mbula be tiki kombiu. Mai ruku lebu dubu mai nano. Bua. Iya, au baka. Oi. Se na bosa kia den darau ni dabuta na bosa leleka na baka iyo, baka iyo yani. Kembali una tuna iyo. Baka iyo mai. Iyo, tukuna mai iyo. Sina senga e vakasenga ko e ker buang ke vakasenga ke babali sing ni bukan dunia to na kay may tarata lang gori na na bandua na kay kuri ni na bosong ko na vaka chini baka talaga to na kay may tarata le na mazaw ka tumay do matanga na yo chuchi no baka mo de mandibikya mi do medo be kaya Vira na biyo kaya ni Ravaro tumay. Bakamode, kan mamali mo kaya na mode. Obvio bakamode bikem do doko. Ya, dombe kana ka baleta na bakamode. Sombe ka singlikila ni rua na bonua. Kaya usa bito metarongo. Se odere ni so. Rua nga na bosa ni bonua eviti. Sing ito butikina na mode. Era kaya kina na mose. Eve. Okay. Rua na bonua. Oi. Era sing na mode era kaya mose. Gai mose toka manta. Me vai. Iyo. Na vivi bangor ye singa na kena bosa kena e bosta leso en dundu taranga bateli singa ni bos pa bitura ramba. Ruru. Runa bunoro veo aqui. Iyo. Rau singa rau do butururu na mose me kena baba na mode. O de kila en dua verão. Anang kami so mituto na mato lako may na ruangori na mose batikina vaca. Na mose batikina vaca. Nango naman tangango turanga sinuli kima misaba ka mose be kemni kim misaba binaka kima misaba binaka vaca lebu sara na buku ni nomuni ngauna na ka binaka ni kuwa. Meta ngauna ta nanga be birungo ndo talikina kima mi sani mai mas moni na bulan balabu chiko mai dele makotu me na bakulunga te kemuni chuk na turanga na bingo na todo kasar tan kami sotal na mado ko tumay sebe be no sa te mo sa to mantay ana kay so mga en boss en buke kem don ndum do manganga se boss di pe na mose e bango na kenisaw iya vie kwa vale una va mose o ya usana pa ningo sa mo to mantang kas ni sa mose to mantang kas ni buli paula. Iyo, sa mose. Mose ba laylay. Mose ba laylay. Ada talinga ida buta? Ma vieko. Viekwa vale na ba mose. Ngor ndo verão na bosa. Pati kena karua. Iya, sare ba ale ba mose. Sare vale ba mose bel andi. Iya, o kera muni ba mose manda paula. Tiki kombiu
mai ruku lebu dhubu mai nanronga. Oi. Ia ngor sana bana ruku le manarunga sana ko ia mucho modere. Chumodere. Na kwa hewa. Kwa ya hewa. Kwa hewa. Kimtona verro. Kimtona verro, eh? Ya, sak binak sarbale mga sibuli. Dan kami sotal la mada ko tumay. Ngona radio bulo do bata sa boy dio na miniti. Doya ka binak na maraman na ita. Do samba di ba kusa we. Yandra na ita. Kita selekat. Iya, mau di mana? Mau di mana? Kamu sangole kanisana mwina kimo ko bebia na mara
Nadabe ko marota katiko. Senga, esan dondina na marau kina voga vengile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wala ma se mundo warakati o nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabuto waka tapea. Sa tumu matanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na ito okay kanda sama iwaga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo duntua limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Bula binaka ni Matthew, misawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandangko kina maulimat. Elay taka kinendo na nito pakataka kanalaylay. Yung layu kutaka pakatotolo. Bernirto yave ani nabulangi. Oi, ode baka sanga. Erto baka sanga talanga orato. Sarara sarna. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena baka ngataki na olo. Oi, okay. Managsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, e baraw tayo ito bagai manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay bagai singelebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabuteke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Veike mundo e Amerika. Tini karuana na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Veike mundo mai viti. Ena radio mbula tua bata. San Francisco me kauti kenda batama. Isa, meda kambela bata manakango. Nada baya? Sabi laki baka lewe fom ni daka yo senga ni kilana na meda kaba. Ole malang kata-katalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lenga ndo vitolo teki saranga na bika kitengore na radio mbula tua bata. Ui na program daba. Mai na vei longa niu. Rungudi na 5 na kaloko na vei kabini wa rombuka vei kemendo California. Tini karuna singile buni wa roma vei kemendo e viti. Ngoi vei toko nikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni toke and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rotolo Rolima, Sacramento, California.
do Vinkaravicina o Mama KBC Voz em Line. Radio Bulando Vata San Francisco. Bekoti Kenda Vatamai. Radio Bulando Vata, Mekoti Kenda Vatamai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseyani. kombala kene ndame wakatiringa lala sabsaba kangai waindonu na yangona ena sen Rui maleka au maroro
koya Isalelewa Mambao na numa Pole kama Mosala ko Lolo male Vove iko Pole kama Mosala ko Nanumia Niutueke Daulamani Mobo sota Nondarunga una Samaidava Kena kamida Tomani tale Nondarulasa Ruingasa ngasa Nomutuyawa Au ngalelu Matamu weyau Ende itunga Wala kamay Mosalako Lolo male Uvegiko Wala kamay Mosalako Nanumiyau Niutueke Wala kamay Mosalako Lolo male Uvegiko Wala kamay Mosalako Nanumiyau Niutueke Wala kamay Mosalako Nanumiyau Niutueke Jila mai se mai nambi au liva liva Tau doko ke na racing Tau ni wale se pasagu lutia Tangi na se rendu baro ngobakia Na vinderendere nambi au liva liva Jibaro mo ke kusarabike Limona liva liva Wasalakinia au lenga kwa okwe Bubaya wanzina Emadala tule tuveya tayaki burabu Ibalui ruai mali walal Milimu ni kena vitana tanal Sigoro via nindu saravia me ke awatoto Chimbi na libo ka kumuno kuru Kuru sobudo na ua na ua mandum Lai tubu tubu na kaloku Tulibo matata tuai tuku tuku Naso songo minila wala waliva liva E todo ko kena i tuku tuku nzina Kama kambura ke wata kenzina Vingi riti na vadi variva Ewa mata kunzina Na watoto ni ngau na e konda ke sirina sa Wili kene wakarau na buli na lo Uyandra me kuwa na susow Gulumi ang gata na biba buli di melemu Tubakia tola via wanzi ke via Nindu buro buro e buro magchiso Na vinderendere nindu kia wap Na isu soli buwana via wane mayata Chimbi na libo ka komuno kuru Kuru sobudo na ua mandu Lai tubu tubu na kaloku Idigo matata tuai tuku tuku Tubakia tola via wanzi ke via
so tapi ndang der mindu kia wa dai su so le buang na biang wane mayata Chimbi na liba ka como no puro so budo no no mandu lai tu na kalo ku idi wa matata tu nai tu ku Chimbi na liba ka como no puro so budo no no mandu lai tu na kalo ku idi wa matata tu nai tu ku Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wa yani
Beba kasar nga. Paniray da tokongo na kenay ray. Dua nga na rukuni buni kau. E dua beiran ng tingit taki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamain na nonton programu baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua ana tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat ay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Buladong Bata San Francisco. May kauti kanda bataman. E senga dina ni karaurawa na daka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ninreiva se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwan saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-endrak kita beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo na bima manione na kabini buko lulu bay Kemando California. Bima manindu na singilewu ni lotu lewu bay Kemando biti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda wata mai. Nada masaraman na may bulikin ng doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakira nito tayo katil kabito ni Agostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man na check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palilai. In time sarangan mai. So tantali wara katela tunda wara. Kubertongo. Au sahalo wag bengo kamu binaktak. Nakambani binakanggon na herte clinic. Ni. Ngono binaka sarangan sengat tali ndo nakaya. Pakatar tutu na kena. Baka na kena pepo wog dito ta. Kami so mi. Ndakila kena timber na vaka. Sen tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na marong kina ngona mojuri paling bula kakina kar takawado na insuong. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance doon nga so mo na claim na luman ng rusang bulka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolising gaya na lenga di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siya nga. Raw sarana baka leo po man na telefoni. Text may kinabas sa iba 8822-tolu-tolu-85 na kanay tutugo matalalay. JJ's Food Shack. Itigo kaya kina nakakana mga bitkin may bakana kokonda. Lobong, benga nga ikanido ito na bundi ng dalos at tapioca. Nakakana po mga langi may bakana steak makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nonotong specials and na loman ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan na bani manray pay kay na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. Diwali mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saibabito, Tolo-Dio, Tolo-Dundo, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu banua. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Rewana nongu bano lo malitale.
dilamay kaseranga andi pula ramaseni dambinga o dambe malu kadilabana tutokan dina tuna bomin ku Wele na elongo niko sa dambe malu amay Sarui matalaw dina tuna bonginay Ramasetu na kinay rai rai ngay tutokan dina tuni sa dambe may Breaking na elongo wakamuna meruway Siro sa mga may monongo inay Diri diri nga may Endela liway Endela liway Endela liway saya kan semua ini mengalun oso may nabong kasama to serang may kadilabana endela liway kasabirino Diri diri nga may Endela liway Endela liway Endela liway Wele na elongo niko sa dambe may Sarui matalaw di na tunang inday Ramasetu na kinay rai rai Ngay tutokan di na tuni sa dambe may Breaking na elongo baka muna meruway Siro sa mga may monong huwinday Diri diri nga may Endela liway Endela liway Endela liway Endela liway
Totak na ni biba maru tekia lai sebula koro bekenta na kabde bengkara benda satu tol sar cukup main buto oi sang sam buto sar ngabi gitu na tadi buru-buru sana go nangauna ke bakon na batorong to sabo to kay tini keruan miniti me vitu sa kana kalau kita lanta sana me vitu tau na kina dona kan nunggu maru ta kan vitu kani anda me vitan lo tu bata kengas ni buli polong gereti en ke na pok matal ta kyo na sawe so enda dau dara makan dalinganda so na non rasau na turanga dona kena vosta kia vaka sau na tai sau na ndure sau na sau kerbe matanggali sau ni sa rongo tane ke bina ni kuai baka bina juga na buku debito kandi en radio bulon do bat me ta sarga men ngongo nda sana mi bita tau nagi kinai sempre kan ni ngole nuku sere baka mote be malala ngabes isa na marama ngonto sia matu mai na londina gertu no ni tokani marama mai serne mai Australia ma sa baka ni bina tu yang dibike meni kenan no meni matu vale binaka turun kai Filipe Kamakorewa baka ni bina ka tu ni bike meni na bu no ni sia matu mai kina kena muni matu vale binaka na ka bina ni kuwa baka talangkin be ni ta bel andi vaka bina ka tai chuna bito kani bike meni en ka bina ka ni bingara be dai rendini mai San Francisco baka talangkin be chikina iya leutu na mama kenapa na bo bina kata brother wati so ni korewasa baka ni bina ka chuna kila ni na para umbati tako so mai na bele bungo na ka bina ni kuwa ya abaro muata kita litungai ningo baka ni bina ka tuene ni buning karabitai baka talaki be maramatau ko ni to kana singa isa na maramugo ko be so mele ni weekenda na be area ko endo na buno bingarabitu kina sabi mele ni walanga sarata tal tuina be mele ni na melen ke mambale ko ngabe bina kata me so mele ni ngole tak ngai ni bua na farm my woodland meleni kami ke meleni nanronga ya baka ni bilang tu ni bikem ni tau klan ni ndona ser na numichuki no misto kana singa mena numiki no mista kuriwasa ena kab di bingarabi dai sato kina do ni bingarabi sa sapo ni bingarabi na kab di bingarabi dai na radio bula do bata unaisi buninda kuwa ena ga mesha mata ni bingarabi na kab di bagarombu ni mataka go Fiji go masulaka kailabaka kotal veilu leba kotal tatandra lo sulo chico kotal gay o chinengito gay tu chico wasaka o chico ko kendo do tu nga orto na wekanta na India kento menduanga na yalo ena kai bina ke bingarabi dai o pedelo no no nindo bingarabi me adon na ndar gay biru ngo ndo mataliki ni bodeng binak ni sa te mode saka to mandai ang ba mode na serne ikuki Ave Maria Isa nunggu leon domonico. Wele. Ni mode. Domonico. Momosi ni matangu ni uraidiko. Muria na ngau ni sala ni domondina. Tatandra muni kele kuneikina. Solo tu ramas suka duba
Rindondo isa aundomo ni kondinamo may watinggun darubau o iko keiau nandina tau thoko ena vei singa rindomo ni waiwale nandina solia na lingam darusan naba